Biyag ti tao. Mayrin anak, bumangon kan. Aldawan, intamanan nagisursor iti lako ta anatag. Magkaturturo kag pailang tatang. Alaki Jane, bumangon kan. Napudot to na jay dalan. Masadutak. Na kayon ti mapanaglako. Nadagsen ti lako kanatag. Masapol nga adda kaduak anak kao. Hey! No, apay mat ngamin na nakurapay tayo Apay ngamin na diyo pinilpili tinasawa yo. Pobre mat ngamin tinasawa yo. Jay bak nang kumaa. Uray bakit? Wano anyat itsuranan. Basta bak nang. Jay mat lang ngamin kinapintas ni nanang tikinita yo kenkwana. Mangrugi ka mananayray. Saan kumabot akas ti panagsa sa umaanak kao? Tauray sa anabak ng tiinam. Lasing pait ka nagagay. Awan serbiti kinagagat na. Tadimot bak nang. Alakit Jane, agmurmuray kan, tayo ka manganay sa tarumwar. Darasam. Masadutak nga ron. Nakalatan natin mapanaglako. Saan man anatangkan ti ulam? Linak pagpungtutan. Ala, agawam ti agunay. Agtaray tanay rin. Panawa mong ti kinarigat ti biyag dito lugar tayo. Ha? Papananta kumangay. Yawid ka na, di balay mi. Agdan natan. Di nakadi kasar? Ikasar kan tumot lang Basta agtaray tan, tamasyanakin ka. Marigrigatan kan ngaglaklako itinatang dito lugar yung. Wen nga rod, nagngisitak pa yun. Gapo iti pudot. Takasano, uray na pudpudot. Magmag na kami latang aglaklako itinatang. Masyanak nga rod kan ka na rin. So akayat ka atulungan. Yadayo ka iti kinarigat ti panagbiag. Sumurak kan kanya. Taagawid tayo di lugar mi. Sige nga rod. Sikat ti makaam mo, Mark. Anya kamutan, Mark. Nabartek ka manan. Kan anak ko pa'y laang. Ngamsyak amin ng ti aglabakas kadagluto. Awan pa'y maitultulong mo dito'y balay. Dagitilatan barkadam ti ayan ti atensyon mo. Uray kumamot no gumatang kay ti makan. Iti bisyo mo ti papanan ti kwartam. Sumanaw ka man. Ay ko. Ikati malas iti biyak ko. Abay agas no ti papay mo kanyak, Mark. Kunam idi, yadayunak iti impyerno. Ngam impyerno matlagayam ti pangipanam kanyak. Hoy, sika babay. Di mo man andaran tanak ko. Di mo paritan, no sa dino ti kayat napapanan. Sikat aglaba. Di mo paglaba ang tanak ko, tas sana na iruam na itang aglaba. Di yung kumamot kumsinsin ati madingaram iti anak yun, anak. Aguli magkaman. Sika, tinalas taramid na, tanangiwat ka. Jack kayat ti kasta manugang. Nuapay nga minasika ti inasawa tanak ko. Sika ka diti imbaga ni Madam akadwak diti ababaw nain? Wen, siyak ni Irene. Mia, magtinagan ko. Nasayaat mo't atadan ka dwa kababaw nandito eh. Saan ako na marigatan ka dagiti trabaho dito eh. Nagdakkel nga minto'y balay. Nasingpot ka di dagiti amo ta, Mia? Ayun, saan da na imot? Iso na laang ta do ti trabaho. Makabannog. Ang amnudwatang agtinulong saan ta marigatan. Isong agsingsingpot ka dito'y tanasingpot dagiti amo ta. Wen nga rod, tapi nalubusan dak nga agtrabaho dito'y nga uray adda anak ko. Sa bagay, mabilin mo't ti anak mo. Amunan ti sao. Wen mo't kit di iso adak kala pagyamanak day ta kadagiti amo ta. Tauray adda anak ko, inawat daklat ta nga agtrabaho dito'y kas babaunin da. Irene, adda iritok kan ka alalaki. Alam ti FB na. Nasingpot da ito a security card. Iso na lang ta medyo adayo dito tinakay distinwan na. Mia, jak pay lakayat ti agayat. Adun asaem ti linakam ko. Nagbalinan abato ti pusok maipanggap ken ayat. Kunamla dayta. Tadi mo pa'y namam mo ni Ben. Ngam no maamam mom, sigurado ama in love ka. Ay,
Basta jak pa'y lakayat ti agayat, Mia. Talaga gaya manapintas ka, Irene. Sa langay tiladawan. At dapat iti personal. May isa ka single, ma'am. Ben. Awandakas na. Maklon ko amin na napalabas mo. Ket nakasaganak amang ibilang kaspod ng anak ko ti anak mo. Narigat ti agdardarasudos. Kaya't kapay amaam-am mo na imbag. Ngamin, nabannog ako na masaksakitan. Naderderan ti puso. Iso maawatan na kumaben. Nakasaganak nga aguray ken mangipanagnak iti kinapudnoken ka, Irene. Irene, sapay ko mataklo na nakon. Nabayag matan nga agdatdato na ken ka. Pangasim ko ma. Ayaten nak, akas iti panagayat ko ken ka. Tangay na panagnika kunti kinapudnom kanyak. Sige, aklonin kan. Angam, pangasim. Di nak kumamot pagsangitin akas iti napasarak iti kalabas. Ikarik, di kanto pulos paldaangan. Ayaten kay tiag na nayon. Kastamat ti anak mo. Ipatag ko kaspod nung anak ko. Agyaman ako, Nay, Ben. Apay nga ta, biglalatan anagidot to cellphone ko. Alan, di mo't ag-onan. Apay ngay. Sapay, mansarimi itakan ni Ben. Kasano kami ngayon na baka pagsarita? Irene, Ay, apay akas laborido ka. ala, nadadaol ti cellphone ko, Mia. Diyak makontakan ni Ben. Mansarimi pa'y mo't ita. O sige, buludom ti cellphone ko. Ay, alaman nga rod, Mia. Agyaman ha? In another call mo't ni Ben. Apay nga tan. O sino nga tati kasarasarita na? Kat, usaram lang ti cellphone ko ha. Uray sa anon, Mia. Tamok nga usaram ti cellphone mo. Inton bigat manen. Awan pa'y ngamin kwartak pagpatarimaan ko iti cellphone ko. Pasensya kan ah. Pautangan ka ko mga mimpawit kumutin ka dananang kantatang ko di kwarta. Sana bale? Ipatarimaan ko to nagsweldo Mala, tanudyak ko sa rin ti cellphone ko. Ipabulod kun tulatakin ka. Hello, Ben. Kumusta kan? Oh, nakalilip naman. Itaman pang imawag ka. Ha? Di ka di mailiw kanyak? Kasano ko makailiw ka? Kat di kanto pa'y mailiw kanyak. Kalat-latan na di ka nagparik na kanyak. Nadadaol nga min ti cellphone ko. Binulod ko lang ti cellphone ti katrabahwak. Ngam tunggal awagan ka. Kanayon mo't nga in another call ka. Oy, tayo di saan ka na nagparik na. Napukawan, ti panagayat ko ken ka. Isang agbritan. Anya? Siguro nakailiw-liwag ka matanan niya. Wen, Mia. Nalipata kong dadya, Ben. Nasayahat nga rod ano kasta. Agdamanan iretokken ka. Kat masigurado ka di kan agsangit. Ngamin, nasingput da ito kun nataer nga uri adan edad na. Awan pa'y nagbalin akayan ayat na sika. Sika pa'y laang ti damon o kaskasano. Isalbar mo man kay di kinabaak. Aday ta ka manen, Mia, Intun kwan, masakitanak manen. Saan ko nakmet? Ipasiguradok day takin ka. Promise. Sa bagay. Kasapulak mo't ti katakunay nay itibiyag. Jak mo't kayat nga agdanayo nak a single mom Kayat kumot ay adda kumamot mangitakder kanyak. Diyak ko nagpalpalikaw pa ay ayatin ka, Irene. Kwa, damo tapay na ti agkita. Agaram kan kanyak? Di tantumot lang, titurong na. Aklunan ako. Padasan ta tiyagil na yat. No talaga mutla adata tinaykari para titunggal may sa.
No, saan ta katunusan di agbreak ta? Anya? Ay ayatan ka, Irene. Rick, ikan na kumapay iti panawan ang mga miris iti riknak. O sige. Hanggang di mo kumanibaybay ako, eh? Diyak kaya ti matuukan nga aguray. Tali, mapanan titawan. Agawid ta rin di probinsya ta masikukan. Yamamu ka iti palay. Rick, maaklunak nga tatinaw. Amang ano dinak kayat, ngamin, ada anak ko. Siyak ti makamukin ka. Likag danag, nasimpet ti inak. Na, apay ang nagawid ka, Rick. Kasanaon ti trabaho. Nanang, kasangsangpot mi pailang ang sermon kayo manan. Asino nga minto'y babae akadwam? Kas lamasikugmay. Ken, ada pa'y ubing akadwayaw. Nubiyak, nanang, ni Irene. Masikugan, isa masapol nga kasarakon. Ken anak naman, tikadwami nga uming. Anya! Ayun, ayan. Ada mo gaya mo na si Kugam. Kat ada pa'y anak na. Anya nga'y dayta anak ko. Di ka laka nagpilpili mo tang itinasaya at ababae. Hagam, nalala. Agdin na kayo tamasikog ka nga rudan. Ngam, di kay pa'y lagkasar. Agtrabaho ka pa'y. Kanay, awang pa'y urnong mau. Rick, di nagsakayat ni nanang mo. Agawid aklatan ijay lugar mi. Sana mabalin Diyak kaya tayo dayom tiyag balin nga anak ta. Wen angam di nakmat kayat ti inam. Kaya't nakaday jay. Style na lang tikas jay. Kano niya ti pangedeng ko, isaw ti masurot. Saan ani nanang ti masurot? Ay naldawain, kas kay labakla dapat maturaw. Takton ti Sara Tinwang, hanggang ba't maturog kayo pailaan. Awang pa'y tinasaya at mapasama kiti pamilyayaw, nukas ta kanayaw, ti aramiyaw. Wala. Agida kalatata siya akong ti bumangon. Bayam latan mo niya ti magmangag mo kan ni nanang. Sige, iturog mo pa'y bakit? Ay, anyamot din ti kastoy. Nakatagtagarimot launa yun day tabakit. Ay, makaturturog at pa'y naang. Masadutak pa'y kumaabumangon. Mala siya akong ti makaambo ka ni nanang. Anya kayo mutin nanang. Bigbigat pa lang ang nakaariwawa kayo. Sadot sa mga mintinyawid mo anubiam, arak ko. Aldawan nga maturog pa'y lang. Abay, anak ay atibak nang dayta a babae, Maawatan niyo kumamagit, nanang. Aginaw ni Irene, isang aglaladot. Ha! Dayta a babae ti lapad iti panagbak ng mau. Sa baling amin ti inununam. Di mo pa'y mga rod pinili na imbag ti inarmaw. Ray, ada agaw awes iti pagtrabahuan di takabangibang a barangay. Sikan ti mapan makitiggan, tapno ada kwarta ayaw. Wala nanang. Dayong arot baybay anti asawa ka kat na dakkelan ti tiyang na. Sanin nga ubeng abasit day ta babae. Abasapol nga ibilin mo pa ilakanyak. Dayong arot ungtan Amoy amasikog. Amang ano niya ti mapasamakin ko ano pagsasawan niyo man ni ti agkakasakita sarita. Wan, ay dad nagmunay Diya mo basta pagsasawan kahit no awan ti rason. Apay bagtita kaya? Ay, Rain, nakaluto kaan? Wenanang, nakagawak pa yan. Manganta yun. Nay, anya ngay day talinutom. Hindi kamsamot iti buguong. Wenanang, tanagdiningdingak. Ay, palpalaran kamot a babae. Ha? Nagkuna ngay kami iti buguong ti masida kat allergic ko ti kasta. Agagatal ti bagbagay. Ay, pasensya kayo, nanang.
Jak amo nga allergic kayo gayam iti kasta. Kunak no... Imposible adi mo amaw. Ay, sana talaga, nanang. Ho? Awan amom ababae. Ited mo ti sweldom kanyak, Ray. Ta siyak ti mangidulay. Gastador ta asawa. Iso nga ited mo kanyak, wine. Usaran nanto ito nagpasngay nanang. Iso ati mangidulay. Anya? Imutan na kaon nga inam, gapo iti dayta a babae. Asawak ni Irene. Iso araw ti rumba nga pangtudagit isweldok na. Ay awadain! Talaga nga inulaw da kan dayta a babae. Pasurot kalatan ken kuana, right? Maulawakan ako. Nanang? Kupit ti barong ko. Nanang? Kumusta ni nanang? Na mild stroke ka no. Iso nga agtalin na agpailangi di ospital. Inakbantayan. Anya? Agyan kailang dito balay. O sige, taang mga laki ti pagsukatan ni nanang. Sige nga, Roderick. Kumusta tirik na yun, nanang? Ay, maulawak anak ko. Agpaimbag kayo Naimbag, nasaan ang nakaro ti pan nakaatake yun? Hindi babae nga insangput mo, timangmangtad iti sakit kanya. Ha? Pangasim, jakun kayat makita na ijay nga Irene no agawin ak ijabalay. Ijak kayat na ijay abab, iaparakin ka. Ang kasanon ti anak mi, nanang. Basta tumpalom ti kayat kau, no di mo kayat amataya ka dagaw sa papanawa mo dayjay babae. Rick, ada ka di parikot? Apaya, kasta tila nga managawid. Lading ito kaya rin. Diyak kaya ta masapat ti ipapatay ti inak. Ha? Apay? Tung balag ti kayat na. Isa pumanaw kan ni ti balay. Agawid ka pala di lugar yo. Di ka bandanagan, tayo kan kay ti kwarta nga aramatang. Anya? No kayat mo, ibatim ti anak ta siyak ti mang tarakan. Saan? Diyak kaya, Rick. Ikuyog ko ti anak ko. Pasensya ka na talaga, Irene. Ang diyak kaya talabsingan ti kayat ti inak. Patpat gakunay ti inak. Isa sorry. Agawid ka. Ket sapay ko ta di mo to ipaidam ti anak ta kanyak. Tatang! Ha? Irene, anak ka. Ay na, agyaman ta nagawid kan. Sino na ito nga umbay nga kaduam? Anak ko, tang. Apo ko yung ida. Anya? Kasta aya? Malasom ra kayo. Apay nga ita kayo nga agawid. Nakiasawa ka mo't gaya man. Awan asawak, tatang. Takasinsina mi manen iti ama to'y maikadwang anak ko. Anya? Nagkas ang tinapaspasarap. Bayat ti kaadak iti adayo, tatang. Ado ti nagdaldalanak. Kat awan na imbaga nagtungtung pala. Ayan yan. Bakawan na dagkuma, tatang. Gapo iti panagbalin ko asukir kada kayo. Pinanawan kayo. Pimanawag dito'y lugar tayo. Takunak nga itarayak tirigat. Adadamot gayam tirigat anapasarak iti kaadak iti adayo. Awan na pintas agasat ko iti papanaw ko, tatang. Nga la, kanya nga raw. Hawatam ati kasta agasat mo. Basta agsingsingput kan. Aggagat ka nagtrabaho, tapno adda pang taraon mo ka iti anak mo. Ket di ka matanagan anak ka. Aginggat ka ba alak, tulungan ka. Saan kayo abaybayan ka iti apo ka?
Agyaman tatay. Biyag ti tao. Sa dino tinangi kargamin ti uniform ko, Auntie Bering. Adda iti kabinet mo, Anton. Awan mo ti jay. Nakahanger, nakong. Nakayo man langan ti mang sapol, Auntie. Itay pa abir-biro kang awan mat. Inwara ko kumaano adda. Mabitla ang nga rod ta siya kun ti mga labarok. Ni Mami, rimor ka din? Nasapa rimwar ta da ka meeting da. Ala, agawaan nyo nga ron ti mga alay ti uniform ko. Tapno saan nakamala daw iti klase. Kasapulak ti kwarta, Mami. An-anom ti kwarta, anak ko. Awanan allowance ko, kan ado ti babayada kiji pagadalan. Mano ti kasapulam, aya? 10,000, Mami. Anya, an-anom ti kasta kadakkalagatan. Kat allowance ko kan pagbayad ko iji pagadalan. Nagado ti mabayadan iji school. Ay, ala, ipalagip mo inton bigat. Ang mga numalipatak manan. Agkapi kapay ading ko. Adto titinimplak akapem. Agyaman manang. Itay pay aming mingmingam tiladawan nyo kadagitindwang ampun mo. Nagpartak ti panaglabas ti aldaw manang. Kaano laeng idiinampun ko datrina ken Anton. Ita, kolehiyo dan adwa. Manuabulan laengen kat agraduardan. Ay, bumakbakat matanda tao. Kasta talaga, ading ko. Saan tayo amalapdan ti panaglabas ti aldaw? At iti regalo kan ka para iti panagturpos mo iti kolehiyo, Trina. Ay, agyaman nak, Mami. Daytoy mo ti para kan ka, Anton. Agyaman ak, Mami. Happy graduation kada kayo, adwa. Agyaman kami ititulong mo kada kami, Mami. Awan anyaman na. Pagrabengak ti mang paadal kada kayo nga anak ko. Kumusta nga iti trabaho nga inaplayam, Anton? Naawat ka kadi? Wan manang Trina. Kalkalpas lang ti interview itay. Naawat akadagos. Wow! Congrats nga rod na! At damat lang nga natalga na trabaho. Sika nga, kumusta ti application mo iti may sa asikat na kumpanya dito lugar tayo? Nakapasa akitiin mo ng interview. At damanin sumaruno. Ngam, amo kadakkel ti tiyan sa maawatak. Nukas na nga ron. Congrats in advance, manang. Thank you, ading ko. Naimbag ka pa ay karidad, ading ko. Apay mo't anay bagam ti kasta, manang. Gapot adon, tinatulungam. Ado nga minti kwartam. Saan nakas kanya ka mamirmira o taklaang? Hindi mo sawin ti kasta. Ta saan ka abay-bayan, manang? Tano saan aga po ititulong mo kadagiti dadakkel ta idi? Saan ako maanak kaadal? Pinagsardeng da kadagiti dadakkel ta idi nga ag-eskwela tapno matulungam ida. Isu adakkel ti na itulong mo kanya. Ket adda aklaeng met ditoy amang tulong ken ka. Isu ano adda ka sa pulam, ibagam laeng kanya. Agyaman na kading ko. No nakiasawa ka siguro may mayat manan. Sipod pa'y idi. Talagang awan planok ang makiasawa, manang. Isu nga rod anang ampunak laengen. Kat ita nakaadalun nagitidwa nga ampun mo. Wen, kat isudan to ati mangituloy itinarukyak, manang. Isudan tumet laeng ti tumulong kadagiti agkasapulan iti masungad ngal aldaw. Nay, hada ka mo't gaya man karidad. Ay, makabanog, manang. Nay, anya ti kayat mo nga inuman, tayalaan ka. Inton madamdamalaengan. Daanton kang Trina, ayanda ka di. Ay, sanda pa'y mo't anagawid. Ang mga no nag-overtime damanan iti trabaho da. Wano saan, amang ano andamanan ti outing da. Wano simurutan da, katrabahuan da. Ay,
Nairuamdan iti kasta panagbiag. Tunggal ag sweldo da, gastusin da amin. Wen nga ruda dua atawanan nagtrab-trabaho da. Ngam awam pa'y pakakitaan ti sweldo da. Unay nagijay nga anak ko. Di dan samot ammo ti agurnong iti kwarta. Puro gastos tar aramidan da. Manang Biring, makaturturog ka ka din. Saan pa'y mat, karidad? Apay aya. Agtugaw tapay lang harod dito iterasa. Taday pagakan ka. Anya day ta ading ko. Manang, nabayagan a panawan asikat iti multulong kanyak. Isoan a panunot ko ti agsubad iti kinaimbag mo kanyak akabsat mo. Sa anak mo't ngagkid-kid daw iti subalit, wano bayad da kita ading ko. Agi patakderak iti balay mo, manang. Anya, ay isaanan. Tapno adamot mako na abalay mo, Jakon ka sa pulan ti balay. Bakit ako nading ko? Kan may sa, agpada tamot nga awan asawa na. Idunar mo kit di manen kadagitag kasapulan dayta. Tapno mapadasa mo't ati maadaan iti balay, manang. Amok dagiti sakripisyo tapno matulungan na. Sika ti mga asikaso kanyak ken kadagiti ampun kuno kasta nga adda trabaho. Umdasan kanyak ti panagnaed ko diti mansyon mo, ading ko. Basta mangipatakderak iti balay mo. Ken saan ang masapul nga inaldaw ti panagtrabahom dito'y balay. Dakkel mo tandaan ton kantrina. Isuda mo ten ati agluto iti kanenda ken mangilaba iti murengda. Ketawuna, si kangarod ti makaam mo. Noan niya ti pangedeng mau para kanyak. Si Kati masurot, ading ko. Nangeg ko ti saritaan da mami ken Auntie Biring itay agsapa manang Trina. Anya ti nagsaritaan da? Agi patakder kanumat ni mami iti balay para kenkwana. Anya, ay, sana mabali na. Makibingay kit din iti tawiden takuma. Wan nga rod Uray ampun talaan. Dakdakkel lata ti karbangan tayo ti sanikwa ni mami. Gamdaya kapsat na. Ay, wala. Makadlawa ka talagan. Tila mo't mait itad ni mami iti dayja kapsat nan. Kat dayja imat nga Auntie Biring. Awatan na mo't amin. Ay, ang mga no dita mapupuutan kat maibusan ti kwarta kan sanikwa ni mami. Gapo iti kaiitad na kan kwa na. Agi patakder kayo mat gayam iti balay ni Auntie Biring, mami. Wan, tapno adda pag naudan na. Bakit matan ni Antiyo? Saan ang mabalin nga iti tungpalbiag? Kat ag naud dito'y balay. Tapno pagserbyan na tayo. Kasapulan na matan ti inana. No kasta, saanan nga trabaho ni Auntie Biring, mami? Saanan, anak ko? Kat mangala kayo nga rod iti baro ababaunan. Panagkunak, saan tayo nakasapulan ti babaunan? Amuyo matan kan anton ti mga sikaso iti bagbagiyo. Anya? Mami, nakitak niya Auntie Biring iti silidyo iti kalman. Kat anya ita, anak ko? Panagkunak, paginteresan na dagiti alahas yo, mami. Anya? An-anwan na kumadagiti alahas ko. Kat saan ba't ang mahilig iti kakasta? Jakam mo, mami. Basta bantayan nyo ti kabsat yo. Ang mga no di yung mapupuutan kat itaray na amin na kinabak nang yo. Sana kasta ti kapsat ko. Di na maaramid ti kasta. Di yun lang mo no kinabak nang ti pagsasaritaan at darag iti agbaliw ti ugali na. Anya? Naksayan nga agpayso ti alahas ko. Tinasayat. Agpakabitak iti CCTV dito balay. Ngam ilimod ko. Awan ti pangibagbagak. Nas ka na maduktalak no asino ti pudno nga agtatakaw. Nay, adda ka magayam dito silid mo. Itay paasap-sapulan ka, karidad. Wen, busy tada kayat ko ang maamuan, manang. Kayat mo ang maamuan nga? Wen, kayat ko aduktalon no asino ti pudno at traidor dito balay.
Adda ka di masapol mo, manang. Ay kwa, sa ludsodak kumano anya ti mailuto a pangaldawan tayo. Nagpalingki ak itay. Adda karne nateng ganda duma pa ay. Makaamu kalatan, manang. Sa anak mo't anapili iti makan. Nalang arod, panawan ka pa'y dito eh. Kunak man nung nakasaritam ni Mami Anton. Wan mo, imbagak apag-interesan ni Auntie Bering dagiti alahas na. Apay nga rod nga imay ti engineer dito balay. Desidido mo't ni Mami amang ipatakder iti balay para kan Auntie Bering. Yabay na paimot dito balay ti ipatakder na. Mano ti budget da? Diyak mo Tadayo ti ayan ko idag sarsarita da. Ngam, nakitak ti kwarta nga inyawat ni Mami. Ado day chay. Diyak la masigurado no mano. Inasitgam ko maida tapno nangag mo ti saritaan da. Amangan no makadlaw ni Mami no aramidag ti kasta. Ngam may salaang ti masiguradok. Milyones ti budget ni Mami para iti dayta balay. Ay nagyaman naklaunay ading ko. Nalpas mutlaangan ti balay ko. Magustuam ka di ti disenyo kan kulay na, manang. Magustuak launay Nagpintas. Idiubing tayo pa'y lang arapaap ko ti maadaan iti kastoy a balay. Diyak pulos ni namnama. Asi kagayam ti makaipaay kadag iti arapaap ko ading ko. Dito'y kan nga agnaed, manang. Kumpletun tayo laang ti gamit tapno saan ka marigatan. Ay agyaman akmanen Ag-enjoy kan ag-relax ka meten, manang. House blessing ti balay ni Auntie Bering ita. Di ka kadimapan? Saanan? Nakitak meten na ita balay. Nagpintasan niya. Kompleto pa iti gamit na. Kinumpleto ni Mami ti gamit na ijibalay na. Ay, dakkelan at ti gastos ni Mami iti dayta. Sana bale, tanom matay ni Auntie Bering. Awanan ti daddu mga agnaed iti dayta abalay. Awan ba't anak na pangipatawidan na? Ay, wanan niya. Ay, saggay satan ton. Ano kaskasanaw? Kukwak ti balay ni Mami. Kukwam mo ti balay ni Auntie Bering. Wana. Bakit dan agpadpada? Di dan agbayag dito'y lubong. Awan ka di trabahong ita, Trina, anak ko. Awan, Mami. Day off ko ita. Mala, sikapay nga rin ti makamu dito'y balaya. Papanan nyo Mapanak di ayan ni Auntie Bering. Sigurado nga ikan namanan iti kwarta day takabsag na. Oh, apaya kasta ti panangkitam kanya. Ay kwa, awan Mami. Ala, mapan kayo latan iti papanan nyo. Ijayak matlaangan ang mga aldaw. Agluto kanto iti kanin nyo ken ni Anton. Kumusta ka matan, manang? Agin enjoy ka kadimot laang iti baro abalay mo. Wen sa anak unay amarigatan, tado mo ti ginatang mong appliances ko. No kasapulam ti kwarta, itex nak manang. Wano saan mapan ka di tabalay, tapno saanan ang masapul nga trabaho ka. Dakkel ti naitulong mo kanyak iti. Panawon mo ten tapno subadak amin a sakripisyo kanyak. Ay, naga sa taklauna ita si ka tinagbalin akabsat ko karidad. Uray siyak mo't amanang. Naga sa takta tinulungan nakiti. Dakkel ti utang ko ana imbagan akam ken ka, manang Bering. Di mo't ten sumbatan ni manang ti awak ko ken kuana. Mami, apay akas laburido kayo. Ay, di mo't nga minsumbatan ni Auntie Bering ti awag ko kan kuana. Okay laeng mo't idi na minsan anapanak iti ayan na. Amangan no busy laeng. Anya ko mati pa ka kumikuman na. Katawan mo't trabaho na. Sa maysa, uray busy day chay. Sungbatan na latamot ti awag ko kan kuana. Kat urayan niyo ti text na? Ay kaduan nakman tamapanta iti ayan na. Sa balit agparparik na kanyak. Hello,
Apay ngay mawag ka manang Trina. Hello, Anton. Natayin na ang tibiring. Anya? Apay, anyat napasamakin ko ana. Tsaka mo nasangputan mi mo na kasalungay nga dito'y balay na. Ngam atapon ni mami ana atake. Tasigod ka no gayam nga sakit na iti puso. Anya? No kasta, awan nga ruden, ati ka inagaw ta iti sanikwa ni mami. Ay, ala, di ta pala pagsalitaan day ta. Tama nga numangod ni mami. O sige, bye. Bye, manang. Nasayahat mo eh. Awanan di kabingay mi iti sanikwa ni mami. Sipod pimusay na antibiring. Kimusim kayon, mami. Jak impagarop ang mapasamak ti kastoy kan antiyo, anak ko. Saan tayo mat nga igam tibiyag tayo, mami? Italaang ang ma-enjoy na tibiyag na ananamay. Ngamkas jay matan tinapasamak. Kat awan maramidan tayo no di talang ti pagpatinggaan ti biyag na. Mangan kayo kiti, tapno saan kayo amabisinan? Jakon marik na tibisin ko, anak ko. Mangan kayo ure basit laeng. Narigatan, ang mga no day takit ti pakaalaan nyo iti sakit yo. Naimbag ko nam ata na tayo na iti abakag. Naku nampay, Anton. Awanan ti sagabal iti plano ta. Naibaga ka din ni mami no asino ti mang tawid iti dakkalabalay ngayon patakder na para ka ni antibiring? Saan pa imot? Angam ibagam kidikan kwa na ata si kanti mang tawid iti dayjay. Tano siya kay, mabutengak nga agnaud ijay. Apay, kabuteng mo ti alaalya? Ay, no siyak, awan kabuteng ko. Sayang da di abalay, sampai nagdakkel. Anyan, jak ninamnama ti kasjay amang ko kadagiti ampun ko. Didak nadlaw itay nga imbasidag kadakwada, bayat ti panagsarita da. Naragsak dagayam iti ipupusayan ti kapsat ko. Talaga sa bali ti ukali da kita. No idi kat nagululi makak, uray tinakaw da ti alahas ko. Ita, saanan? Kamali ti tao at tinulungak. Kamali ti tao at pinagtalkak. Adamadlaw ko ka ni mami, manong Trina. Anya day tamadlaw mo? Adumot tantikan kanan na. Kat bayamano kas ti kayat na? Saan lang nga rita? Sa bali ti panangkit-kita na kadata. Ha? Kasano sa bali? Diyak manam mo. Hanggang basta, sana ka komportable. Apay si ka, awan madlaw mo kin kwa na? Kwa? Di nakunay kasarsaritan no maipapaniti kwarta. Ngam, normal lang magsiguro dayjay. Amangan no saan pa'y anak ka move on iti ipapusayan ti kabsat na. Agyamanak ta nakaumay ka, lovely. Pagsaritaan ta ti may papan iti idun arko akwarta iti may nga orphanage dito'y lugar tayo. Agraman ti daduma asan ko. Sigurado ka kaditi day ta desisyon mo, madam? Well, awan mo ti daduma apang ipatawidak. Agraman to'y balay ko kan ti balay ti kapsat ko. Numatayak, kayat ko amapan iti ima dagiti nasaya at ti panagpuspuso na. Amangan no adda maibaga dagiti ampon mo, madam. Diyak kayat ti agkamalimanan. Anyat kayat mo asawan, madam. Adda na duktalak may papan kadakwada. Kadya kayat ang mapasamak ti plano da. No kasta, isaganak nga ruden dagiti papeles akasapulan, madam. Well, tulungan nakmutla nga agsapul iti pangidunara kadagiti nabatbati asan ni kwakan kwarta. May mayaten no idunar ko, ngam ti ited ko kadagiti rupat kwarta. Dagiti ko madiserving at tao ti pilyang. Diyak kayat nga agkamaliak manen iti matulungan. Dagitoyan ti papeles anasken apirma ang madam. Kompleto ti beneficiary. Kaaduan ket orphanage. Ti daduma ket foundation.
Agyaman naklaunay iti panangasikasom, lovely. Awan anyaman na, madam. Bayam, mangtedak to iti gungkunam. Saanan, madam? Pakaragsakak ti tumulong. Ikan kay ti gungkunam, taamok anataktak ka. Butoyan dagita papeles tapno mapirma akon. Nasken ang makasarita ta ni Mami. Apay ka di, anyat na pasamak. Idunar na ti kwarta kanda dumasa ni Kuana. At da papele sa pinirmaan na itay awan ka. Anya? Amang ano pati to'y balaya pag nanaadan takat idunar na. Ay, dayta ti jak mo. Ti mo na siguro. Jak nang tinagsaritaan day tagnagan iti Lovely. Ngam nang ko amin, Anton. Adda ka numot papel sa pinirmaan nyo, Mami. Di kay makapaglibak na nakitak day, Jay, Mami. What? Pinirmaak dagiti papeles dagiti sanikwakan kwarta nga idunar ko. Agraman to'y balay. Iti kasta, kat nakasaganan sakbay apo mo sayak. Anya? Kasano kami matan ngay nga anak yo? Da kami tirumbang apapanan dagita asanikwa. Saan kayo a deserving a matulungan? Amo kon tipudno nga ugali yo. Amok a naragsak kayo iti ipupusay ti kapsat ko. Tapno masuluyo ti kinabaknang ko. Naklaat kayo? Tati amo yo? Jak amo dagita plano yo? No kasta, awan may patawid yo kada kami? Oray 5 aduling, awan ti maalayo. Napirmaak aminen a papeles. Pinagadal kayo mat. Usaran nyo kumadayta tapno agbaligi kayo itibilg. Di kay agbalin nga abusado. Kunakno da kayo ti mangituloy itinarugyak. Kat da kayon tumot ti tumulong kadagiti agkasapulan. Ngam nagbiddotak gayam. Iso apasensya kayon. Naupayak ka namin pinsan kada kayo. Anya? Mami, pakawanan da kami kuma. Uwan, Mami. Pakawanan da kami. Nung nakulaapan ti panunot mi. Ngam, pagbabawyan mi day diyang imbagbagami. Mapakawan kayo. Apay kit dinasaan. Ngam ladingitak. Nalpasan ti amin. Kat pangaasiyo ta respetuan nyo kumati desisyon ko. Sana bale. Tanakaadal kayon. Kat addan na pintas at trabaho yo. Umdas mat siguron dayta ana itulong ko kada kayo.